Tok trailer bayo yo kendo tuomo lori manyo chuchunge chiro mar Sachangwane County ma Nakuru e paya mawuok Nakuru kochomo Eldoret. Thoth johala bende ywak lal mar mwandu gi modhuro. Tok trailer no muomore kendo tuomo ute ohala maromo ang'wen. Kaluwore gi jodak, tok trailer no riembo kosefwenyo ni trailer no dhi bayo yo to mondo kik okel masira ne wuok oko mar apaya mondo mi kik otuomre gi geche mamoko mane biro mbelene. Jalup County Commissioner Mamolo Josephat Mutisia oyango masira makamano kendo golo kwayo ne joriemb nyamburko no bed motang' moloyo gi kinde ni mathoth ma ji chano koro yango nyasi mar Christmas. Ji ariyo mano yudo hinyruok e masira medo yudo thieth e hospital. Na imekuja ikakuja kukonga manyumba. Ilipokonga manyumba ilipata kwa duka kubwa ambayo imesimama ndani, kulikuwa na mwenye nyumba na mfanyikazi na customer na mtoto. Lakini wote wametoka wakiwa hai. So wengi wamekimbizwa hospitali, wote wamekimbizwa hospitali, lakini tunaombea Mungu aweze kuwaponya haraka. Tungeomba wananchi hasa madereva kwa barabara zetu wakati huu ni kuwa waangalifu katika mabarabara, wapunguze speed ya magari kwa sababu tunajua ni msimu wa Krismasi na kuna msongamano wa magari. Kwa hivyo kila mmoja wetu awe mwangalifu ili tukapate kuzuia hasara ama ajali kama hii. Tafadhali punguza mwendo na kaa alert. Kama umesikia kuchoka, tafadhali uengeshe gari kando upumzike ili ukapate kuzuia hata maisha ya yule mwenzako.